ni tabarira yake muri session ya Inooro TV ruside rwega ma tanya maitu ati muthenya wanyu no ajirie oega ithwe goko no kurathimo ni mwathani yitagwo Michael Jenga Jabawira karibu sana Jona wekira iliasia Duke of Kabete as we turn 98 ndazahe nangaire adora manekera Duke le Uno amenya 98 and counting. Data lera dena ndona na kweli. Iliyo nengo ya makoni ya mayono. Umore muthenya Michael twina tugire adu amatora maitu marenda ohoro igi urimi. Oro igi mabiashara 10 counties. Thĩinĩ wa matora ma no muthe twenda kurora ohoro igi agribusiness muraberia hardware ndakora mundu rashina tunyama haria bypass. Aninga hingora ukarigotera mundu nake na brotire arakomburige ne kibyo hingore na tondu ena wala ko hingora ne haya uro wira gwate wa iria ate kwina ngombe irauma ngiri magana manare hene ngombe rauma iria ringi ate kilo 63 tena ngombe no kamo maita mana muthenya ate ohagwo thidiria ni mukamo ndo ndingihota ni ngombe koragwo na iria kana gwekirwo iria Isuria jaga muno muthenya wo muthe tukiaria oro ege maini na maundu matiganite megi biashara muthenya wo muthe maiko twina Zakari Kinyanjui muhuru wa biashara cia kuria Juja biashara hardware karibu sana Zakari no geirie erori na rikiriria akimuri thank you wabere koba shukria zenino gavo mutu kama mutega karibu sana kwa kwanigira ndomera kuria ja shoke gigeithie erori riothe haria mari makiro matigagithiore ona hanini maikari oro hau na ngicoke ngiuge no yende kumutumia ni nginya guku kihaririirie ndikumwe ni thank you kuhaririria nginya guku very nice ucio tugino tana thank you karibu sana nikitwa na Alex Gathi ni njoo ko hedwari PA wa Professor Gary Mathai kihanda mete no turugire ni unde mushikita enyo muhadite mu green belt nende one belt dumuhurite na mete igana yakwa ndiriko nenyike ndiroite etidoite muno na diheto bona gakiri tigane chengo anjikiririe tuseje muthenya na twari kihano no ngone gwandikire kanyamu na Alex Gathi ni mutarani ne juo na hidigaga musho athite no mwariti na kagathi Israel ne juo ni sharete taki juo na we manager mu da Buseki kure mwena wa Doret na tuwekage thomo kya wojoria na tukate mundu wothe orendia kilo 45 ni hadhara shilingi 45 fate urega na wena kilo ngiri imwe times 45 shillings ni hadhara neguo what about the business model ile ira utawira thino wathe no horo wa input no horo igie thoko geria erori akimure na thikiriria ndakena muno Michael Jenga and bwana Dirito neguka uko mushi wotu ino tana na ninyuite kahua mutana hera pio uko ni kwega njetago gathi wa Gitonga koragwo ngitara no horo wa biashara no horo wa ngombe na iria kambuni yako etagwo Tano Road Consultancy Limited mitu ni kule ya Gatumbiro kule mundu ungiumite Gatumbiro guko etagwo Gatumbiro tetu kile ajororoko wairi mwa isitu kule Gatumbiro nakire pio agare wa Mathai na ni gitara ga thirikari maundu ma policy ona mawatho maingi maria tuthondekete marathondekwo no gikoragwo ndiokwo ati kigomano kiria Obama erega ni wari umwe wale maririe yes global summit yes okay mwakiona maiko yathire tigioke na no dalaga president hali forum twitagwa presidential roundtable discussion mieri na athira ri tubacemania na president tubakiaria na economy hana ati economy hana adaketsa Kenya Private Sector Alliance koguo president ru ari haha ati maundu ma megukane ukamuhe maundu maya makuma haha ruga matwala presidential roundtable discussion no kaandika haria thi kimuri nikaandika ni kimuri kwa andu metwite ku kamaga na thara wene na ni uru mundu akamana thara wene mukamo weno ati ukamaga ugishukaga gukiumaga ndogo no irarira
irare kwenda ugatwira no nego kama ninga kama pero mukumu urahiugia mayo gyagethabana sawa Muthenya umwe twenda kwariria undu wigie kwanjia biashara na gitumi gya twicirie uhoro uyu ri ni ukorwo tukiurio ni andu aingi muno mundu agoka ena mbeca nyinyi ena cio ungiakona ni andikirwo muno gwa kahinda kanene akarigwo ekwanjiriria ni haha angikianjiriria eke kaundu na kiuria kia mbere mundu urenda kwanjiriria biashara ajagia ni kiuria kiega mundu urenda kwambĩrĩria biashara ajagia biashara ni ritana otole utagituika mufeo tetitu mufia ni ritana nigetha uthio thomere ufatire kuona biashara ni ritana ukorwo na passion ya kwambĩrĩria undu wa solve problem in society tungaga atirire mathina uria mari maingi niguo mieke ya biashara irike mingi waguhoro a gap in the market koguo ndagia na kioneki yes no nginya ndore kwina mwenye mweke kana mwanya yes okay ulole atirire gap ile in the market ni iriku tawu no wone andu ningi ni idia maraita wone atirire no jarie gatuthi nyonganagie idia riu gatwara thoko yes uwe ni wona mweke wambiriria biashara na no nginya ukorwo na ritana riu ya kwambiriria biashara iyo toka tutho tau tohoro hori yes atenga igwa jenga ne arithia ngorwe ngaka chiuko kuya kamyanda ngaita ngorwe igakua kana ngahiga wahinga ati memory ni ciugo cia kitu ate yo igwa mundu othe either ne ng'ombe egoria kiuria njoria ngokuria na traffic ya Nairobi ugiukira kiroko na emweri uingirie gari yaku fara ukoraga ki traffic ugimira la 11 uingirie gari yaku fara ukoraga ki ugo ugiukira la 10 kana la 11 ni la flow ni la uko na utire jam naona ugima afishira inasho tuku nie tukima kwa jamu kwa njare uyo kiraga ngai uko utuike partner tutire atu uthina witu tuhana andu agari urenda gukumala emwe kiroko wakora traffic kaigwa ni kwa igoro bana kodo wa ucina nyama na uko bypass na yo yathi nako wathio ho ukaigwa ngorwe ni cici na mbeca na tunyoni tubi tweta wote tukwiro ukaigwa tukwiro ni tuo turathi na yo gekate hali thoko ya riho ya ciembu thoko ciembu cia bandira cia kwa nyukoro hii riu urenda kurumirira muingi na warumirira muingi gutire ndi ungiona biashara kuno introduce kitu eto modeling yes so kinya no kinya uge na mfango no nginya uge na mufango no nginya wone undu uri utareko ni andu aria angi tayo na Radio Citizen ikiambiriria utiari no undu tocio yari reciria very unique na nikio Citizen ira iciere nio market leader kuguo kiambiriria biashara no nginya wecirie nikio redia akikoro no ukayo kawage leja wage sina nyama tahali kama akizire kule value add wenda koja tutikaroke na maiko tuge kemure choma and mayai todone hadi maiko wale hiro nyama na kiruri china gwashi china nduma china matumbe china no machakura giri ate ukiruma ri umenyaga niki uraria tondu gikanwa ndu kaigwa ai ageoga ne ngwaci tore na nginya thubu yes muno no kwenda matumbi machakura pio nginya chakula tatire he mundu rerorera mundu ta James Dego haha oithito ndona akiuga ni arenda kwanjia biashara na nikio egutumuno muthenya wa umuthi tatire we wanjiria atia tondu ariri ngiganjia biashara njagirwo ni gweterera capital igana atia niguo nduike ni ndanjia kaundu gako okay wabi wa biashara we mundu maingi muno bata uko kirora number 1 biashara yenda kuita number 2 kwenda kumerutira ku number 3 customers akunea number 4 kidu kienda kwedia uli rutaka ku supply through
ugitukombia biashara gutete bia citu nyingi kana bia nini kino kia kifatano we mwenyewe togo maiko ikugite ati waigwa dina hadi we hara juje deri cia mai na watengera na wathi okana kwega mwana uri uki no ndo bako kumenya atiriri mundu indo cia kiagiraga ku endagia ku endagiria so kona kwambia biashara ri no nginya mwenyewe abo ikarethi binya urenda kwambiriria ri niyo jigua ngera kuruta kada kumiruta tondu my friend ya utire na ndiona ena indo muno ogidi igira thini wa biashara toroni mundu munane aigirire na raya na bia na yada kuya take bia gucikurira hau ukoe na maruni na mwisho hingi na winuke no muri hokuri thini wa market kumutiga handu hariku tondu no nginya mbira kisha kwetereri ni ndera gwikona na ndaigwo fiu uni gotagwika taru nie gabia biashara yakwa dieta rakatse daigite mwakitla da sigigiri 11 giri 11 okay aje biabiria wali na mwaka ule kuhede that is 2010 tukira nyama goko na maiko mkanya mako na maiko era sigigiri 11 giri hale manyaja rudi hawo hadeta gutema mutumie wakihe gastor anya mkali kali mu kake go saruni akakuiga na saruni so geheo was discount dale hasigigiri ivi kagela kioro kimugaiga hau tumiferethi tuhuto mai okay ndio naibu cia mai kandi ya ndio cia mai peke yake cia plumbing ya hugo shirira bia kuiga handu hariku yabe kuiga uguo customer kaitukira hau to handu stage ine wina gatapu ugu so jiri 11 nyuma na ciori ndakubora na cio nyumba ndakora icio ndakatuma bakara ndakora icio ndakira stop na cio giri 11 2010 2010 na giri 11 no ugatete ginya license hezi hegiri 11 ndiko bokota license hale kwehira hano ko ruhane mehitha no igwa mena hau kaboka hinga waito ko hingura no ngora iro shudunge thie wega so ngikoba ciringi ngiri 5 cia license ngiri gata ikonde hingura higo cio so wona da hingura ugu na ndamika gashua kiria ndendia waida yako kwa ciringi 30 icio ndiga hala kado singi cia kigwedetie ko ni ko gwedetie ciringi ngiri 1 odia na bisho muhuko ukagira kegi la kasocho ayakate radio ke one kiru ya kugura so ngithio guo kahora na gya kindeithia eko ja daguta kuria roi iyo ndaje kadi yako one akinya handu kaje ushika shikari wagura kia twaje dagura itane ka itane gya kana no rudiro hau guthini ri he mundu atana hau behind ya radari ake julia ici ndo cionekana mwari kira stona ha thutha kena maheni ndu mwandu ndu na kendo na sto tone ne awe kuri ndu ici ne guciona ukana riski ilo ta cia ngiriga na rimwe gasto no karia amuthigi kana ndu eri oko tora mutumia thiini na ndeja no go nuguega makeria to ni mugitere thiini ala tuya na thiini to not space bamutia indo imweja so kuma ciringi ngiri 11 ida tio ko ngishe jogia kahora ngira hagiri thano na competition license kugo dina wa mundu joka nginyita supplier kama nino gode na dina customer dina indo ngajero tuge kan tolio nayo ndumu wako wena customer ni ukahurira thimu wewe kama thahu maku ndio urenda okanga guitira na ni hoino kandeha kugo ndo afatara capital wewe ndio afatara capital no gya bede withine mundu aega fiu no ko dia na ona gaba gaba ule akaona uka jawe ko ndahe haha ai no shi kuoneka akaigua bado no ndirayo nona aidina ko guru no create relationship na supplier wako to ushiri godo abere supplier no gitoma ukoro we marketing ka ko marketing to ai ko imajo to ko ina dia kashi ndo gota kutairo shi soru ha supplier tu nake customer ko moga kana mudu shiho to sto in habu na bona shi sto neba kumahanini so do tiro ka te no ga bona gara customer tido shakura shi dale rushi ko danya sia ko shi hau do ko makuri ha o ka le hau wakagua tido ko shi ko daga yi sawa yi ndia una ka sapra kana wali tinaki na kwa ko very careful nake daga dio kara one bihero na ule hana
akoro ugiye biashara ugiye biashara ko atena dokali firu ya sources kubu no ginya ndo yeri tukamaigani uyu uramuiga haria na matikamenyane ndo abia haga furu gagaruka gakonekera mwana uyu ungi na matikamenyane to wanzu mamenyana we no aba wehera ngoko iniyo to umenye no supply waku arakwenderia na kire na wholesale ya retail kubu no hote kuliko kumie mundu uyu okawe direct so bihe no ehera tuno byo kame kashua supply waku na customer waku ajiri hado ma kurubana aro kame kurubana hanini uguo bati amenya uguo muno nigetha ko uko marketing so gigiugo gikonda karoi giramire biha kwa ro ngira kumaru ro yuka umoja ri kunena muno that is the 2011 so 2012 ngana kunena muno ngira kale ba kuro ina ko gigigeza ikora ado ameda ya limit uko iko ne kure radio dina bia ngi pagia todo matikoini na ukukiyeni moja ndio heavy limit yao bia ku heavy limit 50 then after 1 week ule akeli limit 50 ya bia so after 1 week ndio limit 50 mwashamanya matikoini no to ina ketene so to amenyana akeli limit 50 rule supply ogenyige wage na relationship nake to supply so weka tatu okone ido tasia mai he supplier sisi oko ndio talimiti na shuma acho ndio tofauti kuna oko ina supplier statistic kulingana ile oya dia wako yeah so ni da he odi miti 50 da ko da to hidi na wiki hiyo data kokoro ngireha na ubina na umwetu limiti 50 no ko ligwa ko mashidi gimo gana masatu ngo ongetawera muritu na space ina muno ona ndio agate mudo atigagia kifao treje gi 20 tuwe shukuru limiti 570 uko de 600 kana 620 kana 620 kutimurogi kwa wako haya ona baishi kadrago doi ongeto muno ni kwa ligana lele na hakona haya basi adwakona ne mura haya hatereria mo hatereria wakaida kana ile kwa mako hatereria tono kono no limiti ora letia ri daga bitiro limiti muige urata kula transport suro byo tero transport sakere limiti shiri ba rutu igiro ruwa kunduka inu no ginyore uko ro maho shiri gigiri igidatu igidatu kuba kirori ni kufokora ruwa kunduka inu wewe mo ginya weke so kere yo 620 buri ko limiti shwako igita na 590 600 limiti umu aliyeka bauru toka ibu aliyeka bauka na wako baadhi limiti thano no amuheria biashara inu no ruwega ni atiriri we gutishiriki yaku eho to supplier aragwitira utekuriha waitro utekuriha nabe munyaru uko ndo kiuredia ndungibukuma ndo ko kedia iria na mugate no ndo ndagia shubi ndo ndagia shukari ndo ndagia ki yo nduko no nyogihinga ugamira hao ati wabere umenye supplier waku no umenye kiri urenda umenye thoko yaku no umenye uri gwika tajira atiriri haha ni hoka mundu ena siringi 10,000 ajiri na 10,000 what are the do's and don'ts ni ati ajagirwo no gwika na ati itagirwo no gwika ndina 10,000 ni dress ile horo wa biashara kwajia tugiukaga hauri ndakena ni kuigwa rugano ru as a businessman and I got to impressed todo hari maundu meri matatu meyumiria na mako mari very key ukiambiriria biashara undu wa mbere capital tithina capital ithu twerehaga tukauga atiriri dina na capital on hari ukuiga biashara tithina no igwa hari igito kugo fata ni ona no thi handu nginya wi hatiriri handu stairs ni fata wabiririe fata ni kwambiriria na tugaga atiriri wicirie riciria inene uria ambiriria riri inini na uria ambiriria umuthi niguo ndaroma na rugano rwake riciria inene wicirie inene have a big dream start small and start now you don't have to procrastination yes dirona handu capital twagweta hau ati gaocarie capital kana ke abeie na mbeca nini acoka gweta undu ungi no nginya build confidence na supplier tuareherwo limit ya ciringi 20 ukahakuriha supplier ni lose confidence nawe tugaga atiriri trust is the currency of doing business trust
is the currency of doing business. Kwehokeka niyo shilingi yako hola biashara. Ona witiro indo cia milioni 1 leha. Wako faida yako ni ngiri 20 kana kile kiho wiki ate. Macio ni maundu maria moka. Luko wogicoka kiurini giaku bwana Njenga. Kindu kia mbere agweta bado no nginya ukona passion. Yo tonore. Tondu gikondu na passion ri. Umuthi bwana Ndeitu kwambiria saluni, wone saluni ne arehe thina uhinge. O masaluni ugothike kinyothi. Acha ngothi kamaki. Ngothi kamaki. Na hoyo na mitura. Aya na mutura ora hiyo haha nongo okuhehia haha. Yes. Nige wone ya Bitcoin. Waberia Bitcoin. Kuma waberia gakulima thie ng'ombe-ini ng'ombe wona itire kindu. So wona mundu aracha arauma haha agathie haha agathie haha. Undu umwe waigwa gweta tukuma 2010 arumirire laini imwe ya biashara ya hardware indo cia mai kwendia indo cia mai. Ruko go very soon edigo andu magitwo Mwangi wa iria no tuya gavana ndio ana hali haitu bona kana gweta ko zakare wa ke wajikia mai kuri kama wasuma na gutume kuri mundu etagwa wa magui tondu naketagia ngui tondu we nyitira ini ya ngui akirumirira atia wa matangi nona kuguri wa madukuru twiraga mundu atirire tugeka business mentoring wabere utuike passionate na wikinyanire undu uri urenda wenda kumania na uigire kama wadu tu murata kwa mu kama ujiga and he is very proud kugu arumireire undu ucio wa ngare wa miti nona kugu undu uri ureka ri neke urumirire urumirire ati ona ko uri mutangathi ri ambiriria guku uthio gutangathite urikinya handu kona kambuni yaku nene teriku yo tangathi alika undu wa introduce na muburu na kiuria maiko ndemuhithiire na haha kare ati ushuri ngecie kuhingura hadi ya no anyita maiko no igo tumathafu atara gucha no uritwira hetu mathafu no kore atiriri kore hadi we specialize na indo cia koya wanyita kota chumare haririria kurakwo ri mundu wire ndo mundu ndekwendia kuringana na market uguo muthuri tiza kare aroiga he kundu ureheirwo thimiti ya koinya ikure ukwina masaiti riu profit iyo muthuri uyu ena uri unake ni arendia rairi gwiciria no ri gitwira horo igi kuingira biashara kadu wanyita kiuria kiu biashara ciothe thire challenges leo ni imwe ona muthuri uyu no agwete uguo tondu ni gwikora gukiri andu maina mirego no reke ngwira matithia haraihu andu hothe biashara yasha reke ngwire mbeca ciothe wonete na mirego itithia kundu no ire kurenga nduru cia mai ni cokaga mai nduru wona muthuri wena rori ithano na riu muthi wa arithagia ng'ombe tondu ure na hau haitu na ndigukigweta ritu no icio ti ciria toko akendia marori akebiri akihingura ndege acha no tondu ringi arendia miti tondu ciari cia mirengo ri ithiagera ki no ugithika hora muthuri no akurutire wira ucio biashara mundu athia kahora wathika hora ubiuka build utonga waku kaho that eo ni gwikagira foundation na foundation ni yako ni very strong no ngikoo ni ciaku ni cia mirengo ciuragira oku ni ona tukicoka na muciri na juno tugucoka kureza kariri ndacio thirio uraigua na skado ciothe cianekeka ikoini maita maingi na ruti kega thengio ni ciana cia ngai maitho mothe mari haha twarekanire na ngai gutiri kwehia na keke ndathi nayo atiriri twarikia ri ni gukuona nigetha kimenya hari ugiraga gaka ni ciana cia ngai na gokanagia na ukindiriku wa mituko ngai amen riuri twina maiko na nenjoi turi ciana muguru wa taitu muno guku ugura agikuyuri na munaka ntuwuka ona handi ya maito maingi ko ni makoro mena cio muno uhoro wiki urimi skado cia ndana igwa benta skado ya ciembu watu wakwenda market ine na muno angae kona kibu kihano na kina ya inya na nikihana kata kingiruga ku kina venom na maheni
ukaigwa ningi kwena thoko ya buku makairia buku we kwena thoko ya kwero kwa mataba na gricho ithano au waigwire tukiaria era ide au betukugura nyamu cia gutulikia njui hachari cia ngiri ini itulikirie rimwe ngatulikirie njui ngiri 5 ati haria kedare aigoro avire guthie gwetaithia na koma ucoke ukihoro wigie ng'ombe na wakayo ndia ngorithetie mbuku wakayo uri wigite mbuku wakayo na mbithi wigite mbuku tukiriri uhoro wigie ng'ombe ati za pyramid uhoro ng'ombe ile cia kwa jeka wa mwebuto Kio hago thidiria ne iria tondu ikamare mwe ne kilo 60 karikwati kilo 60 ri ne dito akukira mufuko wa thimiti kai ngombe no ina thihuri ruri hi adoito na rokoro ko indiri kuchita leko togo ikanti agribusiness Eule tucoke hara traffic ugitwara na muingire utirende ugi succeed waigwa ni kwiro gathie kwiro waigwa ni ciembu gathie ciembu-ini waigwa ni so ni buku icio cia njengana cio nayo akiga buku kuna njengana leo kama mtu matako ari hadhara ya milioni hiyo na hau ni kanwa gatiro Gegomu uleta moja gabu nado mana utiria wira ndomoro emudu wali ile kweli utiria gai yes agribusiness ile tukia device mode of yatereria kwa biridia ri foundation ya uduri orenda na muduri ane agweta wa mbere wende undu ucio urambiriria tau ni ngambiriria undu wa urithi na ng'ombe na iria yundu ndendire but ukiara ya consultancy we ndureithagia ng'ombe ndureithagia okay ana akone ngikiretu ni twa ng'ombe twa muthuri indo cia thakame cio itingikiaga no uria wanyita ukanyita undu uria ukarumia taigu ngirora anakere marari ho ihinda rirariho mareka nyamu metagwo ndia mekagwo DJ wetagwo bongo ni wa ichigichi si mwe wa gwikira yes wa gwikira mitambo eno nake no hau na DJ Covenant kana dwathi duwa ciori makiambiriria ri moneka ata matari andwega ono mwana waku agiokiria kwire enda gwika DJ Nyogia reganire nake no na comment ona comment beta kwa mikora nona ati nuonire wira no ru thaici andu acio mukite meyumireirie tondu ni maforite that line thaici ni macereb ona taugo ona ndamugeithia haria ndaigua kaundu kega ndakiria ni agwatirie munyaka atumahinguke njarie wega nona koguo ri urumirire undu uri ureka wa biashara utigutaganiria ngikona mundu hare ena tuchuire ena ile tumaki ndajuire hau haha ni arendia tuthambutha yes haha ni arendia kandi ya thimu hare ena mpesa hare ni areherwo njui wanyita biashara ya kwendia mafuku ta muthuri ngimurata kwa ita kwa mugi ari kuria tetu wa mugi bookshop kuma tulisiana yes wa mugi bookshop endagia mafuku nginyomo na advantage imwe ya kurumira line imwe ile abaigwa le passionate wa mbere ni kuota ku overcome mathina maria makonainie na undu ucio number 2 ni kuota ku network na andu aria makonainie na undu ucio number 3 ni ukumenya thiri nyingi ikonainie na undu uriku kogo business nerethiri nyingi muno utere ule muthuri no akwire kuri kundu tugiraga cioro taki tukenderio bei ya raithi kuri ingicuma kuna ikauma goro kuri ingicuma nona kuri ndege ngioka egwe iciri arendia ndo icio gakinya na raithi no icio kirahana ri gakoire na kana ingichume
shumari shukenaro iringe shukire mihaka-ini ingi na ingi shumete kismai ndena tuikirie hanini tugicoka ri twariririe maundu maiganona wa mbere kindu gititwo thire biacara-ini wa keri kindu gititwo partnership ateria ndaigira thiini wa biacara ni ngumenya atia ni aya ndaigira biacara-ini nayo wa gatatu ri kuri andu aingi muno ta ndona haha Lucy rauga ndina 50,000 nyendaga kuiga wira advise me what kind of a job I can start with that money naigua Lucy already ena pesa ena 50 ndo yule arenda gwika nacio yes ona no tole muria tiriri ne fatie guthie fegi gombe jo Kenya mbiririe biacara njeru yukano anyita muno twina maiko haha tutumire karatathi tugire mukohoro kuria kwa maiganania makinya mere matatu kana matano tugire uri tukwambiriria haha mathina ni mariko ni tukwariria tugicoka nae no gutwira atiriri ni makinya mariko ukinyete tondu he handu wakombire 5,000 ukiruta wira ugicokia no gutwira atiriri he mundu uriaga itunda na mbegu yali wakona walire ginya no walire profit walire ginya mbeca cia soko na fegire uka gubutha ithari fegire uka ukwira kuringana no ria turona you are credit worthy yes no nitamarira yake muri muthenya umuthi tukiandiria uhoro wa kwambiriria biacara turie ciuria twina atamu guku aria magiko makicokia ciuria ciaku na nitukorwo tugigicithoma ni ndrona ingi ciroka haha ni igire inyanya no aradirie na Derito Ihura Facebook kana Mike Jenga tukorwo tugicokia ciuria ciaku ciganona twikiria tucoka kainga tariko